igare rishobora kuza mu kinyabiziga gihendutse, gusa hari amagare ahenze kurusha andi akunze gukoreshwa muri shampiyona zinyuranye z'amagare, nk'urugero Tour du Rwanda, Tour de France ndetse na UCI Champion iri kubera mu Rwanda. Rero uyu munsi twahisemo kugaruka ku magare 5 ahenze ya mbere mu mwaka 2025. Aya magare yakunze gukoreshwa mu mikino y'amagare, gusa nawe waryigondera ku giti cyawe. Rero kurikirana neza uraza kumva amafaranga buri gare rigura. Niba nawe washobora kwigondera rimwe muri ryo uzaryihahire. Uze kuduha igitekerezo cyawe muri comments niba watekerezaga ko aya magare yahenda bigeze kuri uru rwego. Ku mwanya wa 5 turasangaho igare ryitwa S-Work Tarmac L8. Kubera iri gare rifite ubushobozi bwiza, rikunze gukoreshwa n'amakipe menshi yo mu isi mu marushanwa anyuranye, kuko riza mu magare ashobora kuba afite ubushobozi buhambaye ahendutse. Iri gare riba rishobora kugura akayabo k'ibihumbi 13 by'amadolari, akaba miliyoni 19 z'amafaranga y'u Rwanda. Rifite ibiro 6.62. Nuvuga ngo iri gare umukinnyi igihe atagendaho ashobora kuryikorera akaryirukankana bitewe n'ahantu ari kunyura. Ku mwanya wa 4 mu magare ahenze turasangaho igare rya Kano Ndal Super 6 Evo Lab 71 Team. Rigura akayabo kari hejuru y'ibihumbi 14,450 by'amadolari, akaba miliyoni 22 n'ibihumbi 250 by'amafaranga y'u Rwanda. Iri gare rifite ibiro 6.6. Naryo ni igare rifite ibiro bike cyane ku buryo riba ryoroheye umukinnyi, rikaba ryihuta ku muvuduko munini cyane mu bizwi nka aerodynamics. Umwanya wa 3 muri aya magare ahenze kurusha andi turasangaho igare ryitwa Pinarello Dogma Elf. Iri gare rigura akayabo kari hejuru y'ibihumbi 15 by'amadolari, akaba miliyoni 22 n'ibihumbi 500 by'amafaranga y'u Rwanda. Rifite ibiro 6.7. Ni igare ubona ko ryoroheye cyane ku mukinnyi, bituma yihuta akagenda ku muvuduko munini cyane. Ku mwanya wa 2 turasangwa igare bita Colnago V4 RS. Igare rishobora kugura akayabo k'ibihumbi 15,800 by'amadolari, akaba miliyoni 24 z'amafaranga y'u Rwanda. Colnago road bike rifite ibiro 7.2. Rishobora kwihuta ku muvuduko wa kilometero 50 mu isaha. Ku mwanya wa 1 turasanga igare ryitwa Trek Madon SLR 9 AXS Gen 8. Iri gare rigura akayabo kari hejuru y'ibihumbi 18 by'amadolari, akaba miliyoni 28 z'amafaranga y'u Rwanda. Rishobora gupima ibiro 7, rikagira ubushobozi bwo kugenda kilometero 45 mu isaha ku munyonzi uzi gutwara neza, rikagira vitesse 24, rikanagira chair ring ifite amenyo 48/35, bituma uritwaye agenda ku muvuduko wo hejuru cyane. Hari amagare anyuranye ahenze ku rwego rwo hejuru, gusa ayo ni 5 twagarutseho ari gukoreshwa cyane mu marushanwa ari kubera hano mu Rwanda. Ugize igitekerezo cyangwa se inyunganizo watwandikira hasi muri comments, ukanatubwira niba wanatekereza ko aya magare ashobora guhenda bigeze angahe. Ese wowe wumvaga igare rihenze bakoresha ryaba rigura ngahe? Tubwira igitekerezo cyawe muri comments. Niba wakunze no video wayiha like, ukibuka no ukanda subscribe. Je wumvaga ndi Albert Kiza. Iyi ni Menya Vibes. Ese wari uzi ko nawe wakabya inzozi zawe zo kwiga amahanga? Dore Agency gufite full scholarship mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde na partial scholarship muri Turkey. Ndetse n'abashaka kwiga muri South Korea namwe muhawe ikaze na Dore Agency. Umwihariko wacu tugufasha muri application process zose kugeza ugeze muri university. Aya mahirwe nagucika rero, gana Dore Agency igufasha gukabya inzozi zawe. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri nimero zikurikira: 078 59 65 997 cyangwa ukaba watwandikira kuri email yacu ariyo eduskylineagents@gmail.com. Dore Agency, guiding you to the skyline of global running.